MLA Bidya Singing lengaru deng pen Ayushman Bharat card kiron. Siluni jan lang sumipi number alang roi long RCC adalong kimi kimpo. Online shopping service asai hemalong hampanga song atum humri damsi ing hapnang jipu kehang. Nexa RD Motor invite an application to fill up the vacancy posts of Senior Relationship Manager and Relationship Manager. The qualification of the post for Senior Relationship must hold graduation or HS pass, and fresh also can apply with 4 years sales experience. Relationship Manager must hold graduation or HS pass, and fresh also can apply with 1 year sales experience. The applications has also invited to fill up the vacancy posts to different districts like Nagaon, Moregaon, Hojai and Diphu. Date of interview 27th of May 2023. Venue RD Motors, Vozaru Motors, Birla, Diphu. For more information, contact 600901-870, 600901-872, 600901-871. Kardom bini prime time birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonarju ekta birta angton pe piniaru ni phayeng koira troxiar ni Diphu Circuit House Conference Hall along Diphu LAC MLA Bidya Singing leng arideng pen Ayushman Bharat card PMJY la pen MMJY card keron ajai mek kedeng pon Karbi Anglong District Administration pen kachipatra piponsi pini aruni phayeng koira troxiar ni Diphu Circuit House Conference Hall along Ayushman Bharat card PMJY la pen MMJY card kirona jame kedeng po Bangso mai long Karbi Anglong DC Madhumita Bhagwati pen mai chari ponsi mai ke phalam the than pajirmi pon mai long MLA pen lam theke jai ke bangso card pen kidu kisunga raratum lakh pho ake joy pen se kachelang awarsa ilong pon Bharat PM Lapen Assam Chief Minister kiduk dera rada phan kamatha pen labang so awarsai pipon lo lasi Karbi Anglong arat kidu anatum tame prabjin pen labang so card kaselam dunjia phanta mayalong lamthe jai pon Lapen labang so Ayushman Bharat card pen Bharat adang kadu kawe hospital pharoke thomra inkoira pholo ake joy pen se chelang pon longpo lapen Karbi Anglong arlo long pli hospital along mate DMCH Bukulia CHC Haroghat CHC lapen private hospital along Manja Catholic Hospital along Sechelang pon long popusi iningje Bangso Mailong Health and Family Welfare Department Joint Director Borsing Rongpi Secretary pen Chenglok penangan kit hekiding atum chetong dunsi Bangso Mai Mesen pen pichun pon আজি Circuit House আমাৰ DC বাইদেউ অৰ্গেনাইজ কৰিছে বিশেষকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডটো দুখীয়া মানুহক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগে এই আয়ুষ্মান কাৰ্ড যিসকলে পাব এই বছৰেকত 5 লাখ টকা ট্ৰিটমেণ্ট পাব এজন বুলি নহয় ফেমিলি এটা ফেমিলি 5 লাখ টকা ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে পাব News Report Karbi Anglong Live Nilip MAC constituency ke parlo siluni jan lang sumipi number lang roi long nona kimi RCC adilong kikim kerang ponji aphan nilip MAC pobitra rong pi lapen arisang hotum humri damsi adimaklong kilang charidam Rong rubarada tumaphan ason kaching thur asimbon ki pike pajir ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tum kabor ialong nilip MAC pobitra rong pi pen japonsi engineer atum number lang roi long an palidam Kedamtang pinangana porhood number lang roi ke pangkai pera jog radatum ajo phirlo ka chileng pendang lok kisu kyun e hud pinangana kisung dolo Bangso kisung pen ke pajog jia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum kabor I ponsi rad kakaningri kapajog jia phan RCC adolong kimrang ponpo Lang sumipia rong non aningkan phokebra ke thom an bangso rong along kido ke thak arta pleng det pen aphi piniarni
RCC adalong longpo pukar julong pen rong grey siara datum abang ke ning karong hangju asonsi thekpon longlo. All Bukajan elelong 26 nos a bridge nang pilo nang selek lo lasong bong nili bahawar long setame 6 nos mane bridge lok si frog kan ditum longpon lo nili bahawar setame kasi lasor frog along halo so bridge ta dolo lakan langsung ipi bera na thu silunjan pe bang chot silunjan pen 5 km Labang so delong kavya kisung pe joglong po pupen rong Grace Yaradatum Ningarong Chipi Ponrinti Si Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Bogajan LAC MLA Dr. Numomin Lapen Nilip MEC Povitra Rongpiatuma Pha Ningak Longpen Kachuro Pajir Ponrinti Koila Matipen Samson Inti Karbiang Long Live Non malom ke digital kai mate 4G 5G ason hem totlun pen Flipkart pen danglok ason tin hormu hortar nampon long app Sita buka jana long ilong lahai hormu nang kelepen online shopping atunga phan ahem ke thondam titilo Boda Karbiang long arlo abang ke sik schedule adim pena posi inglong aso pena kaprega khaya to beha claim ji pulote Karbiang long autonomous council pen arona lo donangji ansi arona tang choklimji Bonta buga jana long kido online service mate Instacart service private limited asai hema bangke thangna da lo be pin pensi beha choklem lo Bangso putak hampanga song atum arjulong si adimalong humridam lo Bangso ka humridam ahut kilong ponatengke bangso Instacart service private limited abangke Karbiang long autonomous council pen thangna da lo avisi longdam lo Bangso ka humridam ahut KSA Bogajan district committee lapen Assam Jatiyawadi Yuva Chatra Parishad Bogajan aro tumpen karjupon ahut abangke ahem phuvega bangslame arona tengpen Iklem ji aphana bangke thangnat alota kavidera jok che thandun thekthesi dukoklo ये जो है ना इंस्टाकार्ट कब से खुला हो ये कितना दिन हो गया आपको मैं बोल रहा हूँ बात करने के लिए आप बात कर लीजिए हम लोग का सवाल ये नहीं है हम लोग का सवाल है आप लोग का ये जो इंस्टाकार्ट है ये कब से खुला है ये बताइए हम लोग को मैनेजर तो मैं ही हूँ तो मैनेजर आप- नहीं टीएम मैं ही हूँ तो आप एक किसे बार बोल नहीं बात सकते बात कर लीजिए मैं तो आपको बोल क्या ही क्या रहा हूँ। डॉक्यूमेंट आपसे हम लोग को दिखाएंगे वही इसके रिगार्डिंग बात कर लीजिए आप किसको नहीं, बात करना नहीं, है आप- ये नंबर दे रहा हूँ ना, आप मैं यहाँ आपको- का कौन है इंचार्ज है कौन है ये आरपी सिंह आरपी सिंह कौन है ये सेंट्रल का है Karbiang autonomous council hin pen kipi trading license aron alo kavi pin pen lapusana beha ke klema bangke chokchi lasi bangso sukhanjana long kido Instacart service private limited online shopping abangke prabjin pen ingham ponvek nangji pusi KSA asonga hin pen Karbiang autonomous council aphan kachuning ri padopon Karbiang Long Autonomous Council Higher Authority Ilitum Kaching Hon Dr. Tuliram Ronghang CM Karbiang Long Autonomous Council Alang Lisi Labangso Taxation Department ke Alang Lisi in charge lo si Alang Lipan Chuning Ri lo Prabjin pen Labangso Instacart Service Private Limited laso as adim long bang alo choklim ka vidada adim long prabjin pen labangso kang haponji pansin litom karbilo charlia song lapen pini jawai cpa hen pen litom chuning ri ponlo taxation department atom han chuning ri lo nangli tomahin pen sadame ka khorok ponji pansi nilitom chuning ri lo lapen aron alo ke choklim ave long te hal hai sitame nangli tom inkir pon lap ningi posi nilitom hen pen chuning ri padikrem lo Lipat harpen projantirang lapen bokajan pen anantirang Karbiang long live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long ponik ji nili kesu abangge pung pongchot puming mang la pesom du la pen farmasi mod la dawai hormu NAM lo stami mi la amar jiwan ko dawai en pen ang thega bangai cholong là số cái số ở dưới này thì này là số đồ vay chú lo nó nằm bằng cái chú bom lo anh cái non dumi thằng này chú klem chú đam ni lo này là gì pharmacy to wa medical long sitami chel chobom lo sitami hang arjada long li labang so do wa ki chopen ni ta okran misen Clardak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini truck pho pho 5
truck senior kapalong humri iknon Kidam tangaru ni pha inkoi ra phopen inkoi ra truck ar ni apartment Guwahati rong supi Maniram Dewan Trade Center long state adang pi apartment block level science based competition padopon bangso hud inut karbianim supi dina hanse pi ke cheng sianong e chepalong dunsi karbiang long ara da pha nong me wan pilo Assam Science Technology and Environment Council on Parta Assam Sarkar Pen Science Technology and Climate Change Department atum chepatir piponsi Assam angkang pi Kado Kawe Surihini ra Sirke blog along Arya Bhata Science Center Pen blog level science based competition ajame ek dengpon lo Bangso ajame ke dengpon hud Jessimed model making poster drawing extempore speech idea competition Pedosi district level along ki haidun bang ke thomatuma phan district level along kachapate ji phan ponlo district along ke haidun bang ke thomatuma phan state level along an ponsi ke damtang aruni phai inkora phopen truck arni Maniram Dewan Trade Center along padu ponlo bangso hudson thana puthak extempore speech mate chisik se pin pen lam theki jai along dina hansi pi chapate dun si state level along anta ke cheng sianong e chapalong dun Arya Bhata Science Center Chinthong Block Amai Phu Joy Kumar Singhan Parta Block Coordinator Daniel Inghe Tumpensi Bangso Kachipati Dunahu Cherap Chetodun Hamren Pen Daniel Inghe Karbiang Long Live Kidamtang Aruni Phaing Koira Truck Arni Hanjanglang Sports Association Atum Chepatir Piponsi Kalitang Lakhan Sing Rongphar Kalitang Sika Teron Pi Memorial Champion Trophy Lapen Kalitang Kongching Timung Pen, Kalitang Kanam Hansepi Memorial Runners Up Trophy Angdung Kiti Pathubon. Labangso Angdung Kiti ke Patholong Hanjanglangso Sports Association Amaipu Jivan Chandra Pathak Kachipai Phupon Amailong Aluhiaman Pen Sarupathar MSC Kadom Terangpi Chetongdun. Lapenan Parta Barim EM Ram Singh Tokbi KSA BDC Amaipu Raju Ingleng Radha Cyclem Bang Robi Rongpi Jana Singh Phangcho Langtuk Timung Pen Danglok VDC Chairman Silarson Rongpiatum Chetongdun Arnikang Sangpor Phai ke Thomra Achiti Ma Por Pen ke Pangcheng Pon Bangso Angdung Kiti ke Pathu Hud Eagle FC Lapen Zawgam FC Atum Angbongsi Pathupon Ke pathu ke cheng pen nat pathuate rangatum kache dai koya jok goal chipi un edadlo bonda putho dang deng mate second half of hud Zawgam FC atum pen Eagle FC atuma phan ball pumni thapon lo bonda Eagle FC atuma bangke kachitu dudun edada jok Zawgam FC atum si chepahai pon lo nong ekapaji rapor hud Hanjanglang Sports Association amai phu Jivan Chandra Pathak pen Japon si runner sabanong e Jivan Chandra Pathak Lapen VDC Chairman Silarson Rongpia Tumpensi Pajir Ponlo Lapen Kehaya Tumaphan MAC Kadom Terang Pi Lapen Pratap Rongpharat Tumpensi Trophy Lapen Tangka Pajir Ponlo Bokajan Pen Anantirang Lapen Bali Pathar Pen Projantirang Karbiang Long Life Tandi Pini Prime Time Abirta Bangki Lapansi Kang Tonilo Dumithak Me Karnom